Ang kugmo, you have kugmo lang. You have kugmo. Ikaw pretty, eh. Bahala ko kaligo, no? H. Makalik. Thank you very mama. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Grabe ang busy dyan. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy, happy, happy woo-hoo. Hanja, Hanja, Hanja. Tulog to mamaya. Lagi? The next day. Lang Zazaleva, Lang Zazaleva, Lang Zazaleva in the Gloria, in the Gloria, in the Gloria. Hola! Ze is helemaal niet blij dat hij... Dat is een beetje verlegen, nou. Nou, zou papa het kaarsje uitblazen? Doe maar. Doe dan. Nu. Goed zo. Hey, heel goed. Zo, want oma moet ook zingen. Ja. En opa ook. Oh, dat is echt mooi. Maar nou ben ik... Maar daar is geen mama. Happy, happy birthday to you. Wat je gewoon verdient, hè? Ja, dat is niet normaal. Dat is echt niet normaal, nee. Ja, het mooiste is, die Engelsen, ze hebben in de Champions League Europa allemaal niks gepresteerd. Die Duitsers doen het bitter. Ja. Ook maar, met die halve finale, met die scheidsrechter. Had ook gezien, opa. Oh! Zijn het te veel, ja? Ja. Hey! Opa hoort de kus. Dat moet niet. Hey. Kisje, morgen lekker in de school. Dat moet niet. Lekker in de school. Een meisje. Doei doei! Sama doei doei oma opa. Dat schatje. Doei, doei, doei. Doei, bedankt. Ja, jullie ook bedankt. Zeg kain. Kain! Chinese food kami. Kain. May dalaga na kami, oh. Hi! Happy Mother's Day sa inyong lahat. And ngayon, birthday po ni Ana. Nakita nyo sa previous clips yun. Hindi po ako nag-vlog ng maayos. Kasi ang daming ganap. So, ngayon lang talaga nakapag-vlog. Nag-enjoy kahapon si Ana doon. Nag-play date kami yung mga kaibigan ko. Si Vanji tsaka si Lynn. Tapos yung mga anak nila. And then today, hapon yun. Today talaga yung birthday ni Ana. So, kanina, andito yung lolo ni Ruth. How old is Opa Dodong? 95? Hij wordt
96. Kom 95, december. You will be Kom 95. 95 and 96. Yeah. Opa is, Roots Opa is 95 years old, guys. Grabe. Opa is 95 years old, no? And you are 4. No? Yes, Anna. No, Anna. No, Anna. Sige na. Sige, napapasubo siya, guys. Nagpretend siyang baby ngayon. Mama, jij moet zingen. Yaimot? Mama, kun je zingen? Niet na Mama, Yaimot. kun je zingen? Alsjeblieft. Alsjeblieft. Anna, Anna. Yes, mama. Eating sugar. No, mama. Telling lies. No, mama. Open your mouth! Yes, Anna. Eating sugar. No, Anna. Telling lies. No, Anna. Open your mouth. Ho, ho, ho. So, yan. Ito pala yung pa-Mother's Day gift ni Rotka. Oh, ayan. May orchids tayo. May bago tayong orchids. Yung mga orchids ko dati, guys, namatay silang lahat nung nagbakasyon ako. Hindi na naalagaan. Matagal kaming wala. Tapos, nung bumalik si Rot, hindi din niya inalagaan. Namatay na, guys. So, yun. Hindi ako sure kung gaano ka haba tong video na ito. I think not really long. Inano ko siya nung 2 days. Yung kahapon, tsaka yung today. Yun lang po yung aming ganap, yung birthday celebration ni Ana. Simpleng celebration lang. We decided not to do the Filipino celebration, yung may handaan talaga kasi matrabaho siya, guys, mag-prepare pa ako, maglinis, maghanda ng mga pagkain, ganun. Masaya siya pero hindi pa kasi ako fully naka-recover din. So, yun. Nag-decide kami na yun na lang yung gawin. Pumunta kami sa park. Tapos, maglaro yung mga bata, mag-order ng food, yung ganun lang. And then, today, yung Dutch celebration talaga, cake lang talaga yan, tsaka drinks. Mag-coffee or tea or yung mga soft drinks. Yun lang po yung talagang celebration. Yun. Pero, masaya din naman. Ang point is, mag-enjoy si Ana. Yun na. Alas 6 na po dito and i-ready na namin si Ana. Kasi bukas, first full day niya po sa school talaga. May na ako, guys. May group 1 na ako. Grabe. 4 years old kasi nag-uumpisa dito. So, yun. Hindi siya mandatory. Mandatory talaga dito. 5 years old ang bata. Pero pag 4, pinapapasok na po sila sa group 1 ang tawag dito. Hindi siya equivalent sa grade 1 yata sa atin. Group 1 dito. Mga 4 to 5 years old ang mga bata. So, yun na po yung ating pa-video. Happy Mother's Day sa lahat. I hope maganda yung inyong celebration with your family. Of course, late po itong mapapanood. I think this is on Wednesday. So, I hope naging maganda yung inyong celebration kasama ang inyong pamilya. So, yun. And, kita-kita na naman tayo sa susunod na video, no? I hope sa susunod na video, okay na talaga tayo. Maraming salamat! Duy! Mush, mush, babush! She's playing. Say, mush, mush, babush! Yeah? Ik heb ook 2 hapjes gedaan. Finisher ko sa kuno be. Lamya sa kuno na imong gikaon be. Then you drink water. Ha? Okay. Sige na, drink water and then we will play. Ano po gihurot ng pagkaon nimo?